n'abateguye mwese ko mwaje gusangira akanyamuneza k'uyu munsi mukuru wo gusozera imyibazo y'iyuyanizira baritanguye biyemeje kurambura kw'ibikorwa bitandukanye bitumbere byose gukomeza muri bene umuryango w'urukundo akanyamuneza amahoro ukwiyumanganya ubukundanyi ubuntu ukwemera kugeza buhoro no kwigumya reka byiza biva kuri mutima mweranda pawulo mweranda dondagura mu ikete yaje y'abanyagarara ibyo bikorwa byabaye umusenyi ukwakira inyigisho ukugarukana mu bumwe bwuzuye abikubiye ugukorika gushyira mu ngiro imigambi zo kwangiriza ab'umuryango ko twahimbaje yubile y'imyaka 50 y'umuryango wacu twateguriye bwa mbere imana n'ubuturiko imana yadukuye mu busa ikatugirira umuryango isezerano ry'igihagararo kuko tugira imico myiza umweranda papa Pawulo wa gatandatu tutibagiye n'uwo Yesu yavutse igihe ko umuhizi y'icyubahiro musenyeri Nestoriyo bagiye mu rusengero tutarambirwa kwiyunga n'abungeri bakoreye mu ngata umuvugizi w'abatumwa yabaye ishingiro rya mbere ry'umuryango wacu abamwe nabo bakaba barayishimye n'icyubahiro musenyeri w'igihugu na n'icyubahiro musenyeri w'Imanzere bose uko ari batatu niba bakomerwa amashyi Imana n'impuhwe Imana n'impuhwe n'igihomwe ibaronse ubugingo budahera mu bwami bwayo ndahimbawe no kubasanganira nyeniteka icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka muje guserukiranya n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ndabashimiye n'umutima wanjye wose kuri iteka muteye ndabasaba ko mwahita mukazongera n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu mukamubwira ko tuyegurutse cyane ndabakengurukiye mwese banyarwanda mwese inshuti z'amaraso z'abo bahisi bubatse diyoseze yacu reka nawe mwese mwita mu butumire bw'abarukiye mukaza gusangira natwe akanyamuneza k'uyu munsi mukuru abo babyeyi ntibatanze biberera kuko mukamanya yagejeje kugaruza babunganira abasaseredoti ab'Imana n'abakristo barayike barimo abamenyeshamana n'abandi basangira butumwa basangiye nabo kwitanga batiziganya ngo uyu muryango wa diyoseze yacu bame ukure ugire igihagararo mu Burundi no ku isi yose muri abo hari Imana igihangaje kuri iyi si twifuza kuza gushyikiriza ikimenyetso cy'ubwengurutsi bwacu nk'ababereye abandi mu kiganza uwa mbere muri bo ni nyiricyubahiro musenyeri Simoni Mwana umwepiskopi mukuru w'Igitega yaramuye abaganga batandukanye muri diyoseze imbere y'uko atorerwa kuba umwepiskopi agira kabiri wa diyoseze ya Bujumbura uwatabiye yashoboye kugana kubera ibihe turimo kandi twese tuzi n'umusaseredoti wo mu muryango w'abamisiyonari Afurika nyakubahwa Padiri Paul Dosmet dukesha inyabaraga zose zo kuririmba n'umwepiskopi yuriye kuzamura ubutunzi bwa diyoseze bwari bugeze mu mwaka wa
gatatu n'uwihebeye Imana nyakubahwa Makarara Apotre wo mu muryango w'ababiri w'amaraso y'Imana ya Yesu dukesha ingororero y'abagendana n'ubumuga byagiye Muyinga birangijwe Yohane Bosco Muyiranga umumenyeshamana umukristo mulayike nyakubahwa Juvenal Ngabari dukesha indirimbo nyinshi y'Imana no kwitanga cyane no guteza imbere no kuririmba Imana muri iyo sezera nawe nyine ndamusabye abana mubone hanyuma aze kutwakira ikimenyetso bamuteguriye n'icyubahiro mwese mukuru w'Igitega nawe nyakubahwa umumenyeshamana Ngabari reka mbwire mwebwe mbona mugabo niyumvira na bagenzi bawe icyiyumviro cyo kubasaba mu mutwarire akamenyetso k'ubukengurutsi bwawe nticyari kumenya mu gushyika cyatuje mbere tutakiroreye kubw'impamvu ibyiza tubakesha cyazanye mu mitima yawe muri bane heza bamenyesha imico y'abubatse Ekleziya abasivili b'abatumwa abasaseredoti b'abasuku abihebeye Imana n'abalayiki uko niko twiyumvamo Ekleziya muri iyo sezera guhimbaza yubile kwanjye rero ntitwagaruye ku gusenga no ku nyigisho gusa twabaye n'ukumva ibikorwa bitumenyereza ingendo ndengerkamere y'ukwitsinda no kwitanga mbona abagiriye nabi yiyumve ko bakundwa kandi bagiriye ingiro muri iyo ntumbero twari twifuje ko twasozera imyaka y'ibiro yacu twigina inyubakwa zitatu twagizemo uruhare runini zotubera ibyibutso by'uko twagiranye n'ubere y'imyaka 50 ya diyoseze yacu dusangiye umutima wo kutegereza koko iyo ngendo. Inyubako ya mbere yari kuba ikirimba cy'ubwenge Mariya Nyakubahwa ahitwa Buterero muri komine ya Gatobo paruwasi de Mubira Kananirasa. Iya kabiri yari kuba ikigo cy'inyigisho z'imyuga n'imiyoborere rikuru rya Muyinga. Iya gatatu yari kuba ikigo cy'ibijyanye n'inyigisho mu byerekeye uburenganzira bwo guhuriza hamwe. Bari kwitira kandi tuzokwitira umunsi n'icyubahiro musengere wanyu muri Masere. Izo nyubakwa ntibyakunze ko tuzuzuza imbere y'uyu munsi mugabo tuzohita tuzuzuza. Rero icyubahiro mugero hafi n'iteka cyogera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka beniteka abanyakubahwa mwese bakristu basangwa n'abageze batumire bahi mw'itoto rya yubile dushaka kubandaniriza nyine twizeye tuzosubira kubatumira vuba ngo muze kuganira natwe akanyamuneza ko kugira izo nyubako. Ibyo byose tukazobigera dutumbereye kurushirizaho Ekleziya yuzuriza abantu n'Imana ikabuzuriza n'abagana kugira ngo ubutungane n'amahoro birame. Kuko mwashyize rero gusangira natwe ubukengurutsi itoto tudakeka ko iyi yubile twaje gusozera dusigiye. Nimureke ko mudusabire tuzoshobore kugera mu nzira iryo shaka dufite kubw'inyanazwa y'Imana no kubw'iteka tekanye yaba aho diyoseze igarurira imbere bose.